O ang struggle sa rust kay ang cart dili pwede mapagawas. It's okay. It's okay. Tapos dili mega plastic kay save the earth. Naanad sa Maui baway plastic. Conserve energy. So mo na ang kapait karon nun sa una mag piki kay dala. Just Alright. We got this. at kining porcelain mo. Alright. Magbuak na diri doy. Nauman na gid mi sa isa ka oras nga pag laraw-laraw sa ras. Ras, dress for less. Chiding! Ras, dress for less. Gibayaran ko nila ni nag-advertise ko dahil nakakuha ko og discount sa ila. Where So, to? Sunod sa Ras Target or dili sa Target sa Target. TG Max. TG Max. Struggle kita walay cart di magawas. Hay. So You gotta wait and be patient like a circle. right, proud kay ko sa akong asawa kay nag-drive. Basta lagi mag-shopping, buhaton ang tanan. Ako'y drive, shopping man. Muna diya. Uy, Bitaw. Tinon man, asa matawar ron? I don't know. Past if siya nga, I don't know, pero kabalo siya asa padulong ba? Tara man ang natutag ko ano? Mall? Sino oras? Ang oras karon is alas 7, brought you by Bank of America. Boeing airplane. Ang Christmas tree day, kapatubo para mo siya. Manamit kaon, busog na mi. Di ka po na, katulgon. Tulgon na kay busog naman. Grabe sa ito padako nga bowl ay kan. Bawal. Bowl. Bawal ay. Bawal gid siya, uy. Grabe. Ayaw na. It's so big, man. Man. What did you order? Oh, that's a big bowl. I know, it is. Hang kajo hang. Oh, sorry. Doing the household chores. Nget. Yeah. Sugo na sad. Dako kita kain kod sugo na sa dayon. Isip kay si I madam. wanna share how I do what I'm doing. Bago lang siya na human Ako on naman. shopping sa Sepod Sete at Tucola International Boulevard Station. Alright. Weird. So, ang iyang ginabuhat karon is iyang ginapilian ang mga manok kung angay balutoon. No, ihap ni siya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 bra every luto. Nagsegregate. Unsa na kay basura I know, segregate? yeah. Like, 6, ang chicken is 6.49. Tapos, 15 ka buok. Ng drumlets, bitaw. Kaning mga... Drumsticklets. Sa okay ka. Kung mani ka ng... Droplets. Naitawagan ni ka na. Naitawagan na dugay kay siya naman. Party chicken wings. Oh, party chicken wings. Chicken party wings. So, money siya. $6 divided by into 3 bags is only $2 something, right? So tag $2 ang isa lugar kamuok. Ko ang atong kaon $2 ra. Wow, so Babongga. genius. Here we go. Na ay chicken. Buto na siya mag-conlab. Pental pen pang Monday, Tuesday, pork chop. Cute kayo pork chop. Excuse me, kita ra biya duwa. Grabe ka. Pork chop ni siya or bacon? It's kanang pork belly bitaw. Pork belly nga gagmay. So na ay fresh lumpia. Fresh, dili man siya fresh. No, fresh kaya bago pa man sa ref. So fresh. Crazy. Make sense? Na ay... So, kuan man na siya kanang para bitaw kung i-defrost siya. Kana ra dili kid the whole thing tapos dili mo siya lutuon tanan.
I learned from the genius, from my mother. So, Ano sa money? 1 pound, 1.20 pounds, and for $3.59. So, daghan naman kay siya. So, ako pag siyang tungaon. Ako siyang i-separate into individual packs. Okay? Murang natulo lang ba? So like this, ang tender juicy na hotdog, there are like 10 sa isa ka package. So, sama ka, I'm trying to share. So, ako siya, since duha naman ni, I split it into 2, so 5 in each bag. Okay? So, mauna siya, di ba makatipid? And then it's easier kung mag-defrost ka, you're only gonna get 1 bag and then you defrost it. You're not gonna defrost the whole package. Okay, so mauna siya, and then the longganisa right here, I split it into 2, and then kinidigin siya dapat kalimtan. So, lumpia, 1, 2, 3, 4, 5. There's 5. And then sa isa ka bag, there's 8. So, interpreter. So, money siya. So, I think the whole bag is about $12. Yeah, it was 12, like $11.99. So, $11.99 divided by 1, 2, 3, 4, 5. Pila answer? 12 divided by 5? 12 divided by 5. Okay, so muna na siya. Tapos, kani, ang isa pa jud ka pork, ako pa jud siyang i-half. So, meaning, sa isa ka bag, the pork was like $5.50. Tapos, $5.50, and then, kini siya, nahimo siyang 3 ka buo, okay? And then, the chicken, 1 bag of chicken is like $5.50. Ako siyang i-split into 3. Okay? And then, the ground pork, the ground pork is about $3.59. And then, it was pound and 1.29 pounds, so I split it into 2. O diba? Pwede siya may mong giniling, or whatever. So, and then shrimp. Since allergic ko ani, balik niya akong cookie. Gunahan ko sa she's, you know, binadrin na ako tarmi. So, 5 rani siya ka shrimp in a bag. So, manong 5. Di naman yung nakalira si anon, diba? Like, pwede man na shrimp and lumpia. O diba? And then, pwede mo siya ma... Pwede mo siya ma... Sino, taningat ka lang. Pwede mo siya ma-peel tapos imong isago sa fried rice. O diba? So, game. Alright, so now we are ready to put it in the freezer. Alright, so now we are ready to put it in the freezer. So, let's grab all our, you know, All are... takes forever. Diba? So, guys, very good. And their chicken, pork, random, and etc. For some reason, ang given andre hot dog, and then the longganisa, because this one like mga breakfast and seafood. So, your stuff. Can you give me a quote? Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome. Isaac Asimov. Isaac Asimov. Mao siguro ta ang storya. Oh, sa iya siguro to nga si Isaac Asimov dito diyang life is precious. Death is peaceful. Unsa ba to isa? Muna to. Sorry, hinay kaya akong reflex. Wala, nagkaon ng chocolate na sa kwan. Nagkaon ng chocolate. Nasakpan. Dali-dali ka siya. Amin niya, di na ako makita. Alright guys, have a good night and mabuhay. Aloha. Hello guys, nailangaw. Alright, it's a Washington day, wash day. Balik-balik akong t-shirt. But be simple, alright. Tura siya oh, turang lamok ko. First time kong kitag lamok diri. Alright. Anyway, we're going to have our dinner. Try look this stuff. Oh my god, Ode. So what do you call this dash? I don't know. Fried fish Fried- with lumpia. Wow, with matching lettuce, orange sauce. Ano siya? Jalapeno. Oh my G. Always with rice. Woo! It's not a meal kung wala rice, you know. Now they make Pepsi. Weather lang. The fish is gone. I know, right? So, saan mo storya sa akong giluto? Excuse me? Credit all goes to me. Lami kayo ang red sniper nga fish ba? Red sniper, fish, red sniper. Balik na mi Seattle. Wala na mi sa Maui. Gimingaw na pud mi dito. Pero okay lang.
So, maglaag na lang mi karon para dili ko masad. Sige, kaglaak. Here at Costco. Here at Costco. Ang list. We got it all for you. Costco, the #1 retailer here in US. Alright, this is Ode's time. She will get something for us. Free. What is that? Free land. No. Alright. Another sample? You want some rice? May pa nagbalon ko kanon, no? Uy, napagyod ko. Naralaboy yakisoba nga pansit. No, right? Relax na tayo. Nagbalon pa og drinks. Nagbalon ako, guys. Wa pag free taste. Relax na tayo. The most important thing in Costco or for Ode is the rice, because we are the rice eating. The proper way of getting rice is you have to kneel down to protect your back. Alright, like this. And then put a veneer here. Then put it over here. Then put oh shit naman din eh. So that's the proper way of getting rice, heavy rice on your cart. And then the proper way of standing is, hello, record me. Like that. Flash go. Siracho. Allegra. Ha. Allegra ha, ang imong asawa. Nah. Just for fun. Hasul kanya akong nails by chada unto pero hait kayo. Abi na ako kanang kakat kasi mong nails. You're so crazy. Sa tanan lang her part sa balay dili lang ko magkasa akong nails. Ano kayo, gareklamo kasi mong nails na. Ngayon na kaniya. Okay, organizing ideas. So, let me tell you what I'm doing right now. Hold on. Okay, stop. So this is it. Napay border sa kilid. I know, so wait lang. So this hook, I got this at Daiso. No, uy, stick on ha? Yeah, it's stick on. Uy, madaot ang pintalana, you know. Okay lang. Importante tanan ang iyang snack, which is Hawaiian host. Nag-ano gid siya nga, abri ko Hawaiian host, be. Gid siya, be, kung nakuha na ba, be? Oh, si, tulo nang wala. Kaon to tayo, kay alam mo, siya rin magkaon. Alright. Gusto lang na ako i-share ang akong gibuhat ganina. O nagbutang ko og strip lights, may tawag siguro ani. Same time pala itong power supply o remote control. So, ako sa ipagmuna suga lab. Pagmuna ako suga lab. Okay. Alright, so napalo ang suga, walay lights. Pero tchang! Alright. Oh, wow! First time na ako! So this is the light is OLX kaya akong asawa, no? Di wala pa ako kita ganina, So, good. right, muna siyang 100%. So, cool kayo, no? Then at the same time, na siya yung mode. So, kung gusto mo, dumba, yeah, boom, boom, yeah, what's up, wow. Magpalit ka ni, magpalit po ka ani yung power supply, o magpalit po ka og remote control. So, dili lang kayo magpalit kag isa kayong ani. Mga tulo ka components yung paliton. Alexa, good evening. Good evening. Mura ti mistorya. Ako lang ibilin sa ngalan ni Odessie og nako. Aloha, mabuhay, kakahiyaka. Bye-bye.